pi thai ni October som ni legiat tu ni sim ding ma te alian sagi aneu som ni li pan som ni sagi go hong zu in tui hong hangin hoi hong nunga to in ano hangin swang pitunga khwam bul ki phut hi manin to in puk lowi ma te alian sagi aneu som ni lenga Krisunga khwam bul ki America te tuk peng kung mai pang CJ Stropen hang no lai ki wang na a hau khat le Chris Ading amai zum lo thu mi khathi amau ki mol nam te a mi khat kum thum wal de bek akip zo na sem na sunga ama lungmon na pen ko yakinga chi thu siang takin gen ngam hi aman tuk peng ki mol na a thu le la ki khel tamma ma ni khat abei simin athu pi zo pen nakingak na khwam bul hi zo kaum na pen ke kingak na khwam bul pi chi hi leitunga na septela ka sangzel niam zel ki khel zel chi atam pen tuk peng bek hi ton lo hi ma te alien sagi aneu som ni li pan ni sagi sunga jesu thugen te in ni waya zong khat pen go azu tui khangin hui pi to semangin a khat penin to te nang zo hi a hang pen a khom bul swang pitunga ki puthi to pen christmas again te na hi hi ma hi hui pi tui hol chi pen nun tak na sunga piang de na dam lo na hi tale chi mo dong tuang na atuam tuam te in hong hwal mang thei nun tang nai chi pen hui pi tui hwal to akipel thei nam hi lohi ai zong in khwam bul ki pa hi jesu le ama tunga nun tak na ilam chiang in na te kilam dang hi Chris anial te pen nun tak na hui pi tui hwal atun chiang in nang zo lo a ai hangin ama thu ge na ngai te kipin khoding hi go hong zuin tui hong hangin hui hong nunga tua in ano hangin swang pitunga khom bol ki phudai manin tua in puk lo hi atatakin athupi pen I khom bul a hi hi nanun tak na pen hui pi tui hol ading na ki ging khin hiam haksan na te sunga Chris thuil na te in nalung sim dai nangin hong bang chi hu hiam Pao Jesu le athuil na te tung sangin na dang te tunga kanung ta na kalam kha khong mai sakin la ama tunga kakinga zo sem nang hong in amen